ayiwena mani dlala beke mani bathini mani nanka malume phozisa nangu tata wese thatha indaba zala azisele nangu tata wese thatha indaba zala azisele liyawabona nanka malume phozisa liyawabona nanka malume phozisa 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 mawuhleli naye uyabemelela ingxoxo mawusesizini ekududuza kanti ehleka ngamtshela indaba esithathe eqede ejikela igeri washo kudala uMathayi wathi ngamalume phozisa okunganakuzwakali ngoba eshaya igitari namhlanje ngiyagcizelela wayeqinisile ngamalume phozisa uyabe ule stress njengoba kuthiwa ma ule stress kumele utshele omunye ukuze kungakulimazi kanti-ke lo muntu uzohamba edabharaza yonke into omtshele yona ebantwini osokuyamana nje kuphenduka i-trauma kuwe yo labantu sibathembayo bangamalume phozisa sebephenduka inyoka nje asazi ukuthi sithembe bani kungcono ukuthemba itshe nje Nkosi yami ngamalume phozisa abantu sibathembayo nangu tata wese thatha indaba zala azisele nangu tata wese thatha indaba zala azisele liyawabona nanka malume phozisa liyawabona nanka malume phozisa 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 yiwo malume phozisa yiwo malume labe sibathembayo yibaba silabe emuva sithi sihamba lapho kanti bathwele umeze basihleka behleka kanti bona bahleki bafuna ukusidestroya yazi kunzima labe sibathembayo yibaba silabe emuva labe sibakhonzile yibaba sidestroyayo labe sibazwisisayo yibaba sidifodayizayo